अस्सलाम वालेकुम वाहकयो मी प्रोग्राम की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सह हदीस बस्फुड़तकुगे अलीगा कुडकुदिन्न ගෙනස් දෙවේ ශවුගුවරි වාහක සිල්සිලාය මි සිල්සිලා අල්ගොන් මෙන් ගෙනස් දෙණි හුළුමාලේගේ හිග්ගෑමු මාහල්තකුන් මි HDC යා ඉල්ම් ජමියා ගුලිගෙන් හින්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ವಾಹಕಯೋ තිකුදින්න බේබೆ මි එපිසෝඩුග කියා දෙණි රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එම්මෙ මෑන් sahabi ya behegotun mi wahakaga ebe fulage makama behegotun ali alwa leven adi ebe fula heo amal kurawwa minwaru tikudinna kiya devigen dana adi tikudinna heo amal kurumuge makama behegotun bebe tikudinna mi wahakaga kiya dena uriha kudin wes mi wahaka kanula adu wahanakama bebe ummedu kura meduge wahakaga tikudinna bebe kiya deni warang man sahabi bekalege wahaka sahabi bekalunna ki kombekka ingeta tikudinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge friends wararangal ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddal wefa tibi bekalu ekalege faana muslimeg ge gotuga ekalege faana baddal we wadagen egotuga maru ediya puriha bekaluna mi kiyani sahabi bekalunna den ehen gotakum bunanama ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge friends nge ekadege fana ekiga ulunu bekalu ege terein emme man sahabi yaki kombe ekadeke ingeta Abu Bakr radiyallahu anhu ekadege fana ki ei emme furutama firehenunge terein emme furutama islam vi befula adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekiga Madinaya hijra kurevvis hamekani Abu Bakr gefan adi ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awharo mafahu emme furutama khalifa emme furutama khalifa ekivs Abu Bakr radiyallahu anhu adi ekade gefan duniyega hunnawaniko suwaruge wadayannawane kama suwaruge addana kama ekadege fana denne wonu that you will go to paradise ekadege fana duniyage hutta ekadege fana egota khabaru dewonu Abu Bakr fana ki hemi wara mass sahabi bekale eme ei ilmveri midalwani ei the scholars they say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu emme man human being ki ei Abu Bakr ge fana ane messengers nula ge huriha messengers prophets nula emme man ade emme rangalu human naki insana ki ei Abu Bakr ge fana den komekes eddu haku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hunnawani huriha ekade fana ge ane by companions sa ekiga by sahabina ekiga mi hunnawani ge wahak fulakkawa hunnawani ko ekade fana ebe fulonna suwal ekkorawan he asks them a question kon question ba asawani tige terein kon bekalen heye rodiyan hori kon bekalen heye rodiya ti hori den evvis bekalako aganna nobuna den Abu Bakr gefan vidalwani timanna ahara mihiri rodesha den anekka suwal ekkorawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tige terein kon bekalen heye mihaku niyawima mihaku maruwima eenage kantattakuga uluni ekkala mi kashnama duko do waluluma do mikahal kanka do ekankamuga tige terein kon bekale he miyadu hama uluni evvis bekalo ke evvis echike nubuna den Abu Bakr ge fan hama anekkas vidalwani alugandu miyadu mihaku maruwima eenage kankamugas ulunime den anekkas hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anekkas timmana question timmana suwale korawani tige terein kon bekalen heye miskinaka kaiche nolibe mihaka fagiraka o miskinun emihuna kiyani miskinaka kandini kaiche berne furi mihaka miedu kaiche dini kon bekalen heye
hama anikkas abukurge faan mi vidalwani alugande ehen evvis bekalaku nubune ekachikes ha abukurge faan ekane komme faharakos alugande mikan korfime miyadu den anikkas hataruwana fahara sualek kurawani tige tereng kom bekalen heye mihaku balivima e balimiha carrier mi ane ziyaret kori visit kori balimiha carrier visit kori kom bekalen heye hama anikkas sama evvis bekalaku jawab node kom bekale jawab dini Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr gefan ekadek fan vidalwani alugande mi alugand tikan korime balimihaka visit korime ehema e duwahaku ekadek fan kitak kantam mi kore hataru kanta kiha rangaludo ehema kon kobay hataru kamaki konkuchku handan hure furutema roda hifun roda devana kamaka balimihaka ziyaret kori timwana kamaka kashunamaduka baverevo mihaku niyame enage kankam golone do kashnamaduka do walula ekankam hatarwana kamaka fagiru mihaka kandeni fagiru mihaka kandini miskinaka kandini wara rangal tikudin hada mole do mashallah wara rangal den rasul sallam kike kenge hadis korawani mi hataru kanta kujjaku do mihaku mi hataru kanta edduwahaku mi hataru kantan effahara do edduwahu koffiya mun emihaka Allah subhanahu wa taala kontane devane boni suwaruge Allah subhanahu wa taala rasul sallam vidalwani Allah subhanahu wa taala mi hataru kanta mihaku edduwahaku koffiya mun suwaruge devwane ema tikudin meswane hama Abu Bakr gefan gota Abu Bakr radiyallahu anhu gota wara gada ala masekke kuran suwaruge libeto adi hasako ramadan mahu ei Allah subhanahu wa taala heu amal taka ginan thawab devwan ginan point devwan Allah subhanahu wa taala ramadan mahu tikudin kura heu amal taka adi ehni hem masmahu gas adi hasako ramadan mahuga tikudin wana ginan heu amal takura era tikudin Allah subhanahu wa taala suwaruge devwan uriha kudin ves mi wahaka adwe hiti bebe shukur ada kurang bebe ummid kurang huriha kudin ves heu amal kurmuga gadala maseke kurana kama Abu Bakr radhiyallahu anhu gota huriha kudin ves wahaka adu hiti shukuriya